Kucing apa sih Chandra mawar diorang kulino minat kuria pikir apa ada di bos kasur Simpajaya kucing apa sih mulut tilung sok hayang ulin-ulin apa nadeni bos kasur Simpajaya daya nobakeun urut ganjang hayang apa nadeni bos kasur Simpajaya deui kucing-kucingan deui kucing apa sih kupat mengi sok kayang ulin-ulinan kuria pikir sok kayang apa nadeni bos kasur Simpajaya numateya diorang ulin-ulinan geria pikir siang kamana ait dena kicir makalerkan tojo ulai kakalerman tojo bunga kamana tiis kena pikir moal paler kusabulan moal paler kusabulan apa nadeni deui putri arum apa nadeni bos kasur Simpajaya Abotina kantun mana apa nadeni bos kasur Simpajaya abotina kantun kerajaan Singasari no ayaman di kota Bandung
Roko